sukui thang mani ai tuk mui lok tui lok bakhor nadang hara rumui chawui lalrunga dawi bur radai dhang gulab chi pine bok hai om thang murok sừng này này om musa mung ni logo logo no stage oke chini urang taku bukuk song musa nai te stage ni buskango ke chini sini sini ni thang mung rok thang jak nai ang jot tono koi nai chini kadong kanai rok je thang mung thang nai pai nai pai in kap rok sukui thang mani te ai tung mui lok tui lok nadang hara rumui chao jot to musa nai robus kang pai na bang please Ale rasika bhayare akhera ka jumari lohkilele rasika bhai akhera ka jumari lohkilele kahan se ale rasika rasika bhai akhera ka jumari lohkilele kahan se ale rasika bhayare akhera ka jumari lohkilele rasika bhai akhera ka jumari lohkilele rasika bhai akhera ka jumari lohkilele rasika bhai akhera ka jumari lohkilele kahan se ale rasika bhayare akhera ka jumari lohkilele rasika bhai akhera ka jumari lohkilele rasika bhai akhera ka jumari lohkilele kahan se ale rasika bhayare akhera ka jumari lohkilele rasika bhai akhera ka jumari lohkilele rasika bhai akhera ka jumari lohkilele kahan se ale rasika bhayare akhera ka jumari lohkilele rasika bhai akhera ka jumari lohkilele rasika bhai akhera ka jumari lohkilele nataniya man jhukaye rasika bhai akhera ka jumari lohkilele rasika bhai akhera ka jumari lohkilele lale nataniya man jhukaye ele madariya bhai jayenge rasika bhai akhera ka jumari lohkilele rasika bhai akhera ka jumari lohkilele nataniya man jhukaye ele madariya bhai jayenge mare madar thoke madariya bhai jay maat ge kumari madar thoke madariya bhai jay maat ge kumari madar thoke madariya bhai jay maat ge nataniya man jhukaye ele madariya bhai jayenge kumari madar thoke madariya bhai jay maat ge kumari
mother toke, mother yabairi le maitge. Kaha se yale rasika, bhayare akela ka jumari lohe ke lele. Rasika bhai akela ka jumari lohe ke lele. Rasika bhai akela ka jumari lohe ke lele. Nataniya man sukaige, mandariya bairi jaigar. Rasika bhaya khera ka jumari lohe ke lele. Rasika bhaya khera ka jumari lohe ke lele. Rasika bhaya khera ka jumari lohe ke lele. Nataniya man sukaige. Mother toke, mother yabairi le maitge. Gumari gumari mother toke, mother yabairi le maitge. 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 Mother yabairi le एक बार जोरदार तालियां हो जाए फिर से ओरांग कम्युनिटी के लिए। थैंक यू सो मच ओरांग कम्युनिटी। साथ ही मंच के सामने आप सब देख ही रहे होंगे कि जो हमारे त्रिपुरी कम्युनिटी के जो लोग हैं वो कादुंग चढ़ रहे हैं, जो स्टेट स्पोर्ट्स के खिताब से वे विख्यात है। ये हमारा राज्य त्रिपुरा का स्टेट स्पोर्ट्स है कादुंग। Ladies and gentlemen, हम हमारे अगले प्रस्तुति की ओर बढ़ेंगे, जिसे मंच पर प्रस्तुत करने के लिए आएंगे सांथाल कम्युनिटी। लेकिन उससे पहले कि हम अगली प्रस्तुति देखें, हमारे बीच उपस्थित है माननीय मंत्री यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, सोशल वेलफेयर एंड सोशल एजुकेशन, लेबर, श्री टिंकू रॉय महोदय। हम माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं इस 3 दिवसीय जनजातीय गौरव दिवस 2023 के दूसरे दिवस में।
साथ ही पुनः एक बार जनजातीय कल्याण विभाग द्वारा आयोजित 3 दिवसीय तीसरा स्टेट लेवल जनजातीय गौरव दिवस 2023 के इस भव्य समारोह में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। तबक चंग हाय न हाय मोसामुंनि बखाग याफिर लायनाय आं कोयनाय चिनि सावताल बसौनि ताको बुकुक सोनो नरनि मोसामुं तबै ओ जनजातीय गौरव दिवस नो तेबो मोसांनि फैनायनि बागै बेलाखि हामबाय। लेडीज एंड जेंटलमैन, अभी हम मंच पर सांथाल समुदाय द्वारा एक नृत्य प्रस्तुति देखेंगे। सांथाल समुदाय के इस नृत्य के बाद हम मंच पर देखेंगे गारो समुदाय द्वारा उनकी पारंपरिक नृत्य वनगला। জনজাতি অংশের ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার অগ্রগতি তথা পড়াশোনার প্রতি তাদের আগ্রহ বৃদ্ধির জন্য সরকার প্রি ম্যাট্রিক স্কলারশিপ নামে এক বিশেষ প্রকল্প চালু করেছেন। কেন্দ্রীয় এই প্রকল্পে হোস্টেলে বসবাসরত জনজাতি ছাত্রছাত্রীদের ৫,২৫০ টাকা প্রতি মাসে বৃত্তি প্রদান করা হয় এবং অন্যান্যদের ২,২৫০ টাকা করে বৃত্তি প্রদান করা হয়। এছাড়াও বই এবং অ্যাডহক অনুদানে হোস্টেলে বসবাসরত জনজাতি ছাত্রছাত্রীদের বার্ষিক ১,০০০ এবং অন্যান্যদের ৭৫০ টাকা করে প্রদান করা হয়। এই প্রকল্পের সুবিধা গ্রহণ করার জন্য যে নিয়মানুবলী রয়েছে সেগুলি হচ্ছে নিম্নরূপ। ছাত্রছাত্রীরা অবশ্যই তপশিলি জনজাতির অংশের হতে হবে। এক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীরা অবশ্যই ত্রিপুরার স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে। পারিবারিক বার্ষিক আয় ২.৫ লাখের উপরে হতে পারবে না। এই প্রকল্পের সুবিধা গ্রহণের ক্ষেত্রে আগ্রহী ছাত্রছাত্রীদের অনলাইন পোর্টালের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে। এক্ষেত্রে জাতীয় বৃত্তি পোর্টাল এনএসপি সময় অনুসারে যেখানে বৃত্তি সম্বন্ধিত বিজ্ঞাপন জারি করা হয়। প্রি ম্যাট্রিক স্কলারশিপ এই প্রকল্পের আওতায় আসার জন্য ছাত্রছাত্রীদের নিজস্ব ফটোগ্রাফ, সর্বশেষ শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রমাণপত্র, কাস্ট সার্টিফিকেট, ইনকাম সার্টিফিকেট, পূর্ববর্তী বছরের বৃত্তির স্বীকৃতির রসিদ এবং বোনাফাইড সার্টিফিকেট প্রয়োজন হবে। Hello, pulan ang hamaya faro an mulisha debama ang borka thali high secondary school pore wa class 10 no ang thanai bisho mere award ma mani baga ang bla ban bengo bahap ka ta ang aborok bai ani boiro khatar go pai kham baga ang tibrasha hamare bedang no hamaya faro khabai ko boni। নমস্কার, আমার নাম অনিমা দেববর্মা। আমি সুরেন্দ্রনগর হাইয়েস্ট স্কুলে নবম শ্রেণীতে পড়ি। আমি গত বছরে প্রি ম্যাট্রিক এবং মেরিট অ্যাওয়ার্ড দুটোই আমার নিজ অ্যাকাউন্টে পেয়েছি। তার জন্য আমি জনজাতি কল্যাণ দপ্তরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। আর্থিক কারণে রাজ্যের জনজাতি অংশের ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনায় যাতে কোনো ব্যাঘাত না ঘটে, সেই সঙ্গে পড়াশোনায় তাদের আগ্রহী করে তুলতে নবম এবং দশম শ্রেণীর জনজাতি অংশের ছাত্রছাত্রীদের জন্য প্রি ম্যাট্রিক স্কলারশিপ প্রকল্পের সূচনা করা হয়, যার সফল বাস্তবায়নে রাজ্যের গরিব অংশের জনজাতি ছাত্রছাত্রীরা আজ শিক্ষিত সমাজের মূল স্রোতে নিজেদের সামিল করতে সক্ষম হচ্ছে, যা আগামী দিনে শিক্ষায় রাজ্যের তথা দেশের মান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।
बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति साउतुल समयदय के द्वारा। चलिए जोरदार तालियां हो जाना चाहिए देवेर सज्जनों। जो तो यहाँ पर खराब लाइन प्लीज चीनी जनजाति गौरव दिवस नी मोटो। देयर इज ए मोटो फॉर जनजाति गौरव दिवस। से नो टू ड्रग्स एंड यस टू लाइफ। से ऑल टुगेदर आनी लोग जो तो सादे नो टू ड्रग्स यस टू लाइफ। फाड़ी जो तो सादे तो नो टू ड्रग्स यस टू लाइफ। Once again, no to drugs and yes to life. Thank you very much, ladies and gentlemen. Over to you, Urvasi and Raki. So, ladies and gentlemen, सांथाल समुदाय की इतनी खूबसूरत प्रस्तुति के बाद जो मंच पर हम अगली प्रस्तुति देखेंगे वो है त्रिपुरा समुदाय का खेरेबाई डांस। सो एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें त्रिपुरा कम्युनिटी को ऑन द स्टेज। ताबुक जों सान्ताल मोसामुंनि यागुल नायलायनाय जोंनि त्रिपुरा कम्युनिटीनि मोसानाय गोरों ताय गोरों जोरंनि मोसामुं रक दा बिनि लगे बंनि ट्रेडिशनल थंमुं रकबो दङ। फाइटिं के सबुक सिनो दाइसो रंगि नालायनाय जत्तनो याफा लामसके चानाय सिनि आर्टिस्ट रकनो खाबो चारनान बागै ताय तिरिनि सानजानो तेबो हहम ददम खायनान बागै फाइदङो मोसामुं तुबै त्रिपुरा कम्युनिटीनि मोसानाय गोरों रक। बरकनि मोसामुंनि लगे लगे जोंनि त्रिपुरा कम्युनिटी खेरेबाई मोसामुंनि लगे लगे जों स्टेज बुसखांगो सुगुइ थंमानिबो थंलायनाय जोंनि सिरि सिरिनि थंमुं आं जत्तनो खापां फियागुइ तंथगुइ program no enjoy kainin bang kobok mang narang jago hambay. Ladies and gentlemen, presenting Kerabai folk dance by Tripura community. Goriani, Cherogro.
salo sikla rong ni kapang ce ula ula.
थाइचुमु थायो थायो दरमाय थायो थायो बोरा मोसानाय जेराव सारक लाय हनाय खालाय खियो थाइचुमु के सकेल दरमाय के सकेल बोरा मोसानाय बिरक सारक लाय चाला माया गै हे तानोबे तानैरो दंगो फे बोरा मोसानाय चारक सारक लाय बुकुकसे पे Ladies and gentlemen, huge round of applause for the care by the Tripura community. Now we have amongst us our dignitaries in this beautiful evening. Honorable Chief Secretary Sri J.K. Sinha ji and Mrs. J.K. Sinha ji, and Honorable DGP Sri Amitabh Ranjan ji, and Honorable PCCF Sri K.S. Shetty ji. I would like to request our volunteers to do the honor to our dignitaries with Risa and beautiful flower bouquet. Thank you very much. Pai sung joto no chini dignitaries rok ni bagai ya pa phan ke khorob lai nei please. Hai no hai chung chini moto no pal bakse ke salayana joto no ani loge loge ang samani ya gulo repeat khai jadi. Let's shout our motto once again for this Janjatiya Gourav Diwas 2023. So here we go. No to drugs. Yes to life. Ready? 1, 2, 3. No to drugs. Yes to life. Tewashani logo logo jotono. No to drugs. Yes to life. Tewasha. No to drugs. Yes to life. Thank you very much. इस बीच हमारे आज के इस जनजातीय गौरव दिवस के द्वितीय दिन इस भव्य समारोह में हमारे बीच उपस्थित हैं त्रिपुरा सरकार के माननीय मुख्य सचिव श्री J.K. सिन्हा जी, साथ में उपस्थित है मैडम मुख्य सचिव, साथ ही उपस्थित है हमारे बीच DGP महोदय श्री अमिताभ रंजन जी, साथ ही उपस्थित है PCCF श्री K.S. सेठी जी। हम उनका इस समारोह में त्रिपुरा के पारंपरिक रिक्शा एवं फूलों के गुलदस्ते के साथ उनका भव्य स्वागत करते हैं, साथ ही उनका इस समारोह में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। Now we have Wangla dance.
इसी बीच हमारे माननीय विद्युत मंत्री श्री रतन लाल नाथ जी हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। माननीय महोदय जी का हम बहुत बहुत आभार एवं इस समारोह में हार्दिक स्वागत करते हैं। साथ ही उन्हें अब इस समारोह में फूलों का गुलदस्ता एवं त्रिपुरा के पारंपरिक रिशा भेंट करके उनका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करेंगे। Yet again amongst us, Honorable Minister Sri Ratan Lal Nath. May I request once again volunteers to do the honor to our Honorable Minister with beautiful flower bouquet and our traditional risa. Thank you very much. हमारे इस समारोह की विशेष अतिथि माननीय मंत्री विद्युत विभाग श्री रतन लाल नाथ जी को हम इस समारोह में फूलों के गुलदस्ते एवं त्रिपुरा के पारंपरिक रिशा भेंट करके उनका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत कर रहे हैं। महोदय जी का आज के समारोह में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जनजातीय कल्याण विभाग द्वारा आयोजित 3 दिवसीय जनजातीय गौरव दिवस 2023 के आज दूसरे दिवस के इस भव्य समारोह में उपस्थित सभी गणमान्य अतिथिगणों को फिर से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। Hai no hai, tini o Janjatiya Gourav Diwas. Tini salo chini bisingo paisok pajak chini narwai rok no. Hai no hai, kapang ni hamzakma kulumba te siba yafre yasak sogosung I Swami Vivekananda Maidano. जनजातीय कल्याण मंत्री माननीय श्री विकास देव वर्मा जी द्वारा हमारे विद्युत मंत्री माननीय श्री रतन लाल नाथ जी को एक स्मारक चिन्ह भेंट करते हुए बहुत बहुत आभार। Ladies and gentlemen, moving back to our performances. एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए मंच पर गारो समुदाय के इस वन गला परफॉर्मेंसेस का। Tabuk chini beskango mosamong tifai tongo sini garu bosong ni sini bayap song mosana kereng tai kereng jegrok brong ni wangala mosabong na tubui seng brong na tabuk sini obeskang moncho lamsog layana tai brong na mosamong na totok na seng yapa khorobui ne brong na pal baksake phan layana hambai. Ladies and gentlemen, presenting Wangla dance by Garo community. Sini Om Motono, say no to drugs and used to life no. Throughout the night, throughout the day, till the end of our life. Sing we don't argue. Buskang ni future and brighter future. Sing achieve kind of ang jotto sikla salay rog no koinay. Including me and my family. Pwede sing osmay no rugino, osmay no bukaw tonoy. Siniti prasa ham kray ni tebo. Yakli ka salay biyan nay. Jotto ni thani ko bagong narago. Balay ka hambay. मंच पे प्रस्तुत है गारो समुदाय के सभी आर्टिस्ट विद वन गला डांस।
आंनि चनचन मोदोङो आमादननि सियांजो मिरं जाखंगोननि नां apa kali caangjo kaya Ami can-can medengo amadoni siangjo Mirong jakong geninayan apa kali caangjo kaya Matiana cao ba ama kita nong jajo Di jepana jepupaya balwa kita nong jajo kaya Ama apa dong jajo chongga sia ong jajo Janjatiya bidong obayan daw te mandira jajo kaya Matiana cao ba ama geta nong jajo Di jepana jepupayan balwa geta nong jajo kaya Sala bolda napangjo nok tangana richana sepong jepdi icengade Aca grenggok sempangjo sok tangana gatina lubang jepdi cengade dong bone dongane adonga dong bone dongane adonga Huge round of applause, ladies and gentlemen. Now we have special and very special. Each one of us out here, all the way from Assam, Northeast India, a very spectacular, a very phenomenal Bihu dance by Jumgri Sanskriti Gusti. So ladies and gentlemen, huge round of applause for Sanskriti Gusti, for Jumgri. Please, come on. Tabuk chini baskango joto ni slai tini ni attraction hanjago musamung ni bisingo joto na mokologi nasing laijak miani simino seng nasing laijak tini finally bong ni musamung nung na thang tongo chini Assamese dance bihu hngangke seng joto na sinuo chini kereng jagawo ba world o musamung asakan famous tini seng o Janjati Gourav Diwas o musamung nung na thangi tongo তো সিনি যত লুকু রক ব্রক স্টেজ কাপড় ন যত না ইয়া ফাখরবি লামসুক দি তিনি বং ন নাই থক মুসামুং ন লামসুগৈ হামবাই Come on everyone, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए इस बिहू टीम का। बिहू जो सिर्फ आसाम में ही नहीं, नॉर्थ ईस्ट में ही नहीं, सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में अपने बेहद ही अनोखे डांस स्टाइल के लिए पहचाना जाता है। सो आज इस समारोह में ये बिहू एक
वन ऑफ द मेन अट्रैक्शंस की तरह हमारे बीच उपस्थित है. So presenting, ladies and gentlemen, Junbiri Sanskriti Gusti with a Bihu dance. Under the leadership of Mentor Mahanta, presenting Bihu from a beautiful state, Assam, Northeast India. Ladies and gentlemen, it's our great pleasure and privilege to have each one of you out here in the Janjatiya Gourav Diwas 2023, hosted by Tribal Welfare Department, Government of Tripura. Amongst us, we have Dr. Rajkumar Singh Ji, Honorable Minister of State, External Affairs and HRI, HRD. May I request our volunteers to do the honor to our dignitaries with beautiful flower bouquet and our traditional risa. Thank you very much. एचआरटी उनका पगड़ी के साथ अभिनंदन एवं स्वागत.
साथ ही हम उनका स्वागत करेंगे पारंपरिक ऋषा भेंट करके। महोदय जी को इस जनजातीय गौरव दिवस के दूसरे दिन की इस भव्य समारोह में हम हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। Presenting Bihu dance, ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen, our Honorable Minister Tribal Welfare Shri Vikas Deparmaji is welcoming our Honorable Minister of State External Affairs and HRD, Dr. Rajkumar Singh Ji, with the traditional pagri with the traditional risha. After this auspicious felicitation, now we will be moving on to our performances. So ladies and gentlemen, once again, let's give a huge round of applause for the team Bihu on the stage. Hello. ये देहियो ये प्रकृतिर बुकुल ওই বসন্ত আহিলে ওই কুলিকে দেখিয়ে লগা হে ধুলে গরজিলে ওই পেপাই লহর তুলিলে ওই বিহু বিহু লাগিছে গা ওই বুকুতে ওই হুর 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 বড়ক ওই ধিনকি দিনটা ধুলে গৰজিলে দেহিও পথাৰৰ মাজতে গয়া বতৰ ওই তলতে গৰি বি 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 দেহা মহন
জালি জালি গাই নো যাব তদৰ গাই নো যাব তহৰ গীত
কনি হরি ভজি কারতি করি পাতিম নুঘরে কনি হরি ভজি কারতি করি বেলিলো হিয়ালে ওই গরু সে কুদামে ওই গুহালি নুপু মানে মই সে কুদিমে ও তোমারে বেজারত ওই কি জানি নুপু মানে एक बार जोरदार तालियां हो जाना चाहिए प्लीज एवरीवन What a performance! Wait, आप लोग वहीं रुकिए. It's a great. We are having great opportunity to mix and mingle each other from the delegates of various northeast states of India. May I request our Honorable Tribal Welfare Minister, Honorable MP Reboti Ji, and Dr. Rajkumar Singh, Honorable Minister of State External Affairs and Human Resource Development, to kind step forwards towards stage and to felicitate our beautiful dancers, beautiful troops from all the way Assam. Honorable our Minister, Tribal Welfare, Honorable Minister Ratanlal Nathji, Honorable MP, Reboti Ji, इतने खूबसूरत नृत्य के बाद मंच पर हम आमंत्रित कर रहे हैं हमारे जनजाति कल्याण मंत्री, हमारे माननीय विद्युत मंत्री, साथ ही मंच पर आमंत्रित करते हैं माननीय एमपी महोदय, लोकसभा एंड हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट एक्सटर्नल अफेयर्स एंड एचआरडी डॉक्टर राजकुमार सिंह जी मंच पर हमारे गणमान्य अतिथि द्वारा हमारे जुनबुरी संस्कृति गोष्ठी के जो कलाकार है जो ऑल द वे फ्रॉम असम हमारे बीच इस जनजातीय गौरव दिवस इस प्रोग्राम को और भी गौरव किया है, जिन्होंने उनको पारंपरिक रिक्शा और एक मेमेंटो देकर उनका अभिनंदन करते हुए हमारे our honorable ministers felicitating our beautiful dancers all the way from Assam. It's a very spectacular and phenomenal the way they present their group dance on stage. It's a great opportunity. Once again, we are having a great opportunity to mix and mingle each other here in this beautiful venue hosted by Tribal Welfare Department, Government of Tripura. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद। संस्कृति का एक अनूठा मिलन त्रिपुरा में बिहू वाकई बेहद ही मन को मुग्ध करने वाला ये माहौल। हमारे माननीय मिनिस्टर ऑफ स्टेट एक्सटर्नल अफेयर्स एंड एचआरडी डॉक्टर
राजकुमार सिंह जी एंड हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर पावर डिपार्टमेंट श्री रतन लाल जी द्वारा ऑनरेबल एमपी लोकसभा। On behalf of people of Tripura, we heartily welcome the team of Assam. Taking pain, they came here all the way. So it's our gratitude. We convey our heartfelt gratitude, the team of Assam, for your kind presence. Makes a grand success this festival. Thank you very much. जुनबिरी संस्कृति गोष्ठी इस टीम के जो कलाकार हैं ऑल द वे फ्रॉम असम, उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस जनजातीय गौरव दिवस को और भी खूबसूरत बनाने के लिए अपने बिहू डांस से। बहुत बहुत धन्यवाद। We do hope you'll have a beautiful and glorious day ahead here in Tripura. Thank you very much. God bless. बहुत आभार व्यक्त करते हैं हम माननीय विद्युत मंत्री डॉक्टर श्री रतन लाल जी का, साथ ही हमारे मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट एक्सटर्नल अफेयर्स एंड एचआरडी डॉक्टर राजकुमार सिंह जी का, साथ ही हमारे ऑनरेबल ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर श्री विकास देबवर्मा जी, साथ ही हमारे ऑनरेबल एमपी लोकसभा श्री रेवती त्रिपुरा जी का बहुत बहुत आभार। So ladies and gentlemen, after this beautiful and mesmerizing dance performance, Bihu, we have come to the show which all we are waiting for, the BOROK ethnic fashion show. So are you guys excited? Can we have some noise for this BOROK fashion show? Chung Bihu musamong nai thatok o yapre dunama naimani yagulo tini shanja jorani joton se attractive show BOROK ni jak kanmung chumung bai chini naithok artist rock model rock ramp walk hemane nukman nai sini bagai tini asekene program batang kaham naithok chapjak tongonong ni bagai tamni hanba tini ni oshanja no belai no tongthotok ni shanja tai belai no special day Janjati Gourav Diwas ni o salno sung palai na bagai sung jesek mansak sung chai tonglai tongo nong no tongthomung runani norok no o pandani bising tikhe musari da mano sung abo chai tonglai tongo. After ethnic showcase, we're once again having from Borderland our very own BOROK cultural theme. So ladies and gentlemen, don't go anywhere. Be stay wherever you are. Thank you very much. So ladies and gentlemen, finally the wait is over. Presenting BOROK fashion show. Takutay buguk siyang o fashion show, the BOROK fashion show tong mani obo chini Tripura ni kum juda boshong ni ri kanmung chunmung obo bai shimino tai kubun bushong ni kerioro o fashion show ni speciality nongkha brong ni je kanmung chumung abo jotto no BOROK ni sung juda ramp walk rok fashion show rok nukjak hai phano motai kisisa juda chini BOROK ni kanmung chumung no o ramp walk no kisa juda snamo tai o fashion show no kisa juda ke sung represent khaimano sini o costume rok no sini o traditional ri rok no.
So are you all excited? Can we have some noise? Milton, ready da. Asuk sumi semana ni. Milton. Music ready da. Ke announcement pakai start करना है. Is there anything? हाँ? ये overtake खाने के कौन छाना नहीं है सबके कौन साये को. Music simi. साशी नहीं दा. Good evening, ladies and gentlemen. Welcoming you all in the showcasing of Tripura traditional costumes and the diversified form of those fabrics in the form of fusion style as per the need of modern lifestyle and young generation. Tripura is the land of cultural diversity where 20 ethnic communities living together in the end of classical diversity, where 20 ethnic communities living together in the land of Ma Tripureshwari, along with Bengali and Manipuri communities. All the communities have their own attire, with vibrant color combination and integrated traditional designs. Today, we're trying to bring in front of you all some of those fabrics weaved by the rural weavers of Tripura, of different tribal communities from the different part of our state, which are produced and designed under the technical supervision of Directorate of Handloom, Handicraft and Sericulture, Government of Tripura. I, on behalf of Department of Tribal Welfare, Government of Tripura, Director of Handloom, Handcraft and Sericulture, Government of Tripura, invite you all to witness this special event and hope that you will enjoy this colorful evening. Thank you. Mango
bahno bahaikai sasi naya jak malia bahaikai sasi naya jak malia Segano muito mate, washa segano katanke, nasinja tongo kapang, ni bagai, nasinja tongo kapang, ni bagai. Tomong nangani mangonuke. Bahaikai
exhibition are designed by Kavita Dev-Burma, Raj Lakshmi Dev-Burma, Chandrabali Dev-Burma, Menaka Dev-Burma, and many more talented designers from Tripura. Now, the second sequence, you will witness some of the most beautiful Rignai collections and also some wrapper made of Rignai by our very own weavers from the rural areas like Buddhini Dev-Burma, Meena Dev-Burma, Anjali Dev-Burma, and many more. Please enjoy. bubar korom, mana bubar bacagrom, ganda bubar korom, mana bubar bacagrom. Ani alat no dasne mane rara, ganda bubar korom, mana bubar bacagrom, ganda bubar korom, mana bubar bacagrom. Ani alat no dasne mane rara. Apung mukelele, nang boyalele. Apung bokelele, nang boyalele. Sekang himpai di do, oh boyale. Sekang ya tolinan mati kai, tong thong mane bising kiri masak pai. Sekang ya tolinan mati kai, tong thong mane bising kiri masak pai. Ayang weyang ni borok de pai sapai no ani yak nida segi telang no. Kusung rekere biang thangimai, kusung rekere biang thangimai. Kajuwa kuwakte Kata bubar korom, bubar bacagrom. Kata bubar korom, bubar bacagrom. Ani alat no, dasne mane rara. Kata bubar korom, mane bubar bacagrom. Kata bubar korom, mane bubar bacagrom. Ani alat no, dasne mane rara. Nakabasam lele, batabakelele. Nakabasam lele, batabakelele. Sekang himpai dito, oh ayale. Kata bubar korom, bubar bacagrom. Kata bubar korom, bubar bacagrom. Ani alat no, dasne mane rara. Kata bubar korom. Bubar bacagrom, kanta bubar korom, mana bubar bacagrom. Ani alat no, dasne mane rara. Ani alat no, dasne mane rara. Ani alat no, dasne mane rara. Ani alat no, dasne mane rara.
bercakrong gantha bubar korong mana bubar bercakrong ani alat no dasne mane 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 rara gantha bubar korong mana bubar bercakrong gantha bubar korong mana bubar bercakrong ani alat no dasne mane 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 rara apung mukelele nang boyalele apung mukelele nang boyalele sekang himpai di do boyale sekang ya tolinan mati kai tong thong mane bising bising kiri masuk pai sekang ya tolinan mati kai tong thong mane bising bising kiri masuk pai ayang weyang ni borok de pai sapai no no ani yak ni da segi telang no kusung re kere ni biang thang himai kusung re kere ni biang thang himai kaju wa puak bubar korong bubar bercakrong gantha bubar korong bubar bercakrong ani alat no dasne mane 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 rara gantha bubar korong mane bubar bercakrong gantha bubar korong mane bubar bercakrong ani alat no dasne mane 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 rara nakabasam lele batabakelele nakabasam lele batabakelele sekang himpai di do oh ayale gantha bubar korong bubar bercakrong gantha bubar korong bubar bercakrong ani alat no dasne mane 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 rara gantha bubar korong bubar bercakrong gantha bubar korong mana bubar bercakrong ani alat no dasne mane 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 rara 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 bubar korong mana bubar bercakrong gantha bubar korong mana bubar bercakrong ani alat no dasne mane 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 rara gantha bubar korong mana bubar bercakrong gantha bubar korong mana bubar bercakrong ani alat no dasne mane 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 rara apung mukelele nang boyalele apung mukelele nang boyalele sekang himpai di do oh ayale
ya tolina no mati kai tong thong mane bising bising kiri masapai sekang ya tolina no mati kai tong thong mane bising bising kiri masapai ayang weyang ning borok ke pai sapanyo no no ani yak nida segi telang no kusung rekere biang thangimai kusung rekere biang thangimai kajuwa kuwate perte kata bubar koiro bubar bocagro kata bubar koiro bubar bocagro ani alek no chune mane mane rara kata bubar koiro mane bubar bocagro kata bubar koiro mane bubar bocagro ani alek no chune mane mane rara nakabasam lele batabakelele nakabasam lele batabakelele sekang himpai dito oh ayale kata bubar koiro bubar bocagro kata bubar koiro bubar bocagro ani alek no chune mane mane rara kata bubar koiro mane bubar bocagro kata bubar koiro mane bubar bocagro ani alek no chune mane mane rara 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 bubar koiro mane bubar bocagro kata bubar koiro mane bubar bocagro ani alek no chune mane mane rara kata bubar koiro mane bubar bocagro kata bubar koiro mane bubar bocagro ani alek no chune mane mane rara apung mukelele neng boyalele apung mukelele neng boyalele sekang himpai dito oh ayale sekang ya tolina no mati kai tong thong mane bising bising kiri masapai sekang ya tolina no mati kai tong thong mane bising bising kiri masapai ayang weyang ning borok ke pai sapai no no ani yak nida segi telang no usung rekere biang thangimai usung rekere biang thangimai kajuwa kuwate perte kata bubar koiro bubar bocagro kata bubar koiro bubar bocagro ani alek no chune mane mane rara kata bubar koiro mane bubar bocagro kata bubar koiro
Mana bubar bocagram ani alat no shinne manne rara nakabasam lele Can we have some big noise, everyone? So, ladies and gentlemen, इस फैशन शो को जिसने बहुत ही खूबसूरत तरीके से कोरियोग्राफ किया है, let's welcome with big round of applause Dr. Juhili Debarma on the stage, the very renowned fashion choreographer, come model, entrepreneur. ऐसे और भी बहुत सारे शब्द हैं, बोलते बोलते शायद शब्द कम पड़ जाए. So let's once again with a big round of applause, ladies and gentlemen, presenting the fashion choreographer Dr. Juhili Debarma. So, ladies and gentlemen, it's the final. Jotono kone yaba koram na bago, huge round of applause, ladies and gentlemen. Once again, can we have a huge round of applause for this beautiful ladies? Thank you so much, Dr. Juhili Debarma and the team for such a graceful and beautiful fashion show. Jotono takute bukuk shong norok janijar hamzak mani ri roktele khai narak baikna. Yet again, we have a very awaited event of this ceremony, Bagurumba traditional dance from Bodoland, Kolumbai. Ladies and gentlemen, please welcome with a thunderous round of applause from Bodoland team, Bagurumba. Takute bukuk shong tabuk hai chini tai kaisa kubunni state ni kaisa Janjatiya bosong boro a Bodoland ne angino tini chini kasara shok paikha Bodo traditions no Bodo tongmung samung no Bodo ni chin bini hukumu mukumuna chona funung nani bagai all the way from Bodoland, the team Bagurumba. It will be followed by our local traditional and modern dance and modern songs. So ladies and gentlemen, don't go anywhere. Please stay wherever you are. Thank you very much. Can we have once again have a huge round of applause for this Bagurumba team? Yapa korobui jotono lam songlai please. Belai nanai thok kaisa dance form Bagurum. A dance form no natini borok o dangshao musai funugi kalangnai all the way from Bodoland. There looks very gorgeous with ethnic, typical Bodo traditional dress. And it's our great opportunity. We have a great team, a beautiful team from Bodoland, Northeast India.
तालियां हो जाना चाहिए देवी और सज्जनों. It's a very wonderful and spectacular, very phenomenal, all the way from Borderland Bagrumba dance teams. मैं आप सभी को मंच पर ही आप लोग रुक जाइएगा. मैं all the team from Borderland team को मंच पर फिर एक बार आमंत्रित करना चाहूंगा. आप लोग मंच पर थोड़ा इंतजार कीजिएगा. May I request our Honorable Tribal Welfare Minister, Shriman Vikas Debarma जी, आप आए और बड़ो लेन से आए हुए सभी आर्टिस्टों को फेलिसिटेट कीजिए with a very beautiful moment and with our traditional risa. ये हमारे सौभाग्य है कि आप लोग आए बहुत दूर से, बहुत तकलीफ उठाकर इस मंच के गरिमा को शोभा को बढ़ाया. बहुत ही आभारी और आभार व्यक्त करते हुए. And I'm requesting Jirlang Sar Narjari ji, the team leader, please join us on the stage. आप वहां लास्ट पे जाके खड़े हो जाइएगा. ऋषा उधर तक जाएंगे. टीम लीडर Jirlang Sar Narjari ji presenting a beautiful traditional risa by our most respected Honorable Tribal Welfare Minister, Shriman Vikas Debarma ji, to the team of Borderland all the way Northeast India. What a great performance, and it's a very spectacular and phenomenal. In this Janjatiya Gourav Diwas 2023, hosted by the Department of Tribal Welfare. It's our great opportunity to mix and mingle with you people in this beautiful celebration, the birth anniversary of Bhagavan Birsa Munda, here in this great venue, Swami Vivekanand Maidan, this Agartala, and this city. Again, to do the honor, may I request our Honorable Tribal Welfare Minister with memento to the artist of Borderland. संग जोतो ना या बखरोल बने तालियां बजते रहने चाहिए देवेर सज्जनों. It will be followed by group dance from Rupini community. And it will be followed by many more modern dance. And but not last, but in the list. उसके बाद बहुत ही उम्दा गायक, बहुत ही फेमस legendary singer. उसके बाद Philo Record rock band will be presenting here on this stage. सभी के साथ एक फ्रेम में बंदी होते हुए हमारा माननीय ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर जी. Keep smiling, please. Thank you very much. Thank you. आभार व्यक्त करते हुए अभिनंदन. आप लोग आए, इस कार्यक्रम का शोभा बढ़ाएं. तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूंगा आप सभी को. And we do hope we will have a very productive and fulfilling days to ahead here in Tripura. Thank you very much. God bless.
होते कैसा on stage we have Johli's team along with our honorable tribal welfare minister, most respected because the Barmaji. फ्रेम बंदी होते हुए हमारे एथनिक सोल्स के सारे मेंबर्स और आर्टिस्ट Dr. Johli along with her team, a beautiful team. Padising tewa siya po korobla ni tewa siya please. Joto no belai ke hambay hay no hay. O Janjatiya Gourav Diwas o singway baksa phai manjak phai mani bagay sing tei sarap sa tongkeno sini desapnai Sanchita Deborma, Milton Deborma, Smriti Janjatiya, Dulal Deborma, Bhagyashri Sinha, Jaswa Halam, Bipasariyang, Buddha Deborma, Dr. Bipasariyang, Buddha Deborma, Priya Deborma, Manik Deborma, and Philo Record Band Team. Belai ke hambay sini tag BOROK showcase ethnic group BOROK no. BOROK ni belai valuable time or spend kay pimeni bagay o celebration ni Jorawo. Belai ke hambay. Thank you very much. Ang tamo ko inay sini Rupni takok bukuk sangno norong ni yakong kudima masamang tubugoy dakti ke o sanja hor no masang rafai finani bagay yakong kudima sini Rupni takok bukuk song ni faising ti sing tawag nailay nay walay ka hambay. Ladies and gentlemen, presenting Yakong Kudima by Rupini community. Hello. Hello.
cam bờ cam rô can này chum bờ chum rô chum môi cam bờ cam hay đi mà để xong từng lại sắc bằng xa phải đi kỳ tình trong từng lại khắp bao xa cam bờ cam rô can này chum bờ chum xa Phung lệ ai để khá một gia nữ hồn xa đi Phung lệ ai để khá một gia nữ hồn xa đi Giờ bí đi cứ chẳng bay hù hóa thay ca san Giờ bí đi cứ chẳng bay hù hóa thay ca san Giờ bí đi cứ chẳng bay hù hóa thay ca san Giờ bí đi cứ chẳng bay hù hóa thay ca san Holdi holdi da borok da nu Holdi holdi da borok holdi 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 da borok da nu Holdi holdi da borok holdi cam bờ cam rô can này chum bờ chum rô chum môi Cam bờ cam rô ca nơi Chung bờ chung rốc chung môi Hai đi mà để xong Dừng lại xa bằng xa Hai đi kia xin chong Dừng lại khá bằng xa Hai đi mà để xong Dừng lại xa bằng xa Hai đi kia xin chong Dừng lại khá bằng xa hey phung lại anh để cá nó phải ngơ ra đi phung lại anh để cá nó phải ngơ ra đi chẳng biết đi cơ sang bay hồ hoa thanh ca san chẳng biết đi cơ sang bay hồ hoa thanh ca san chẳng biết đi cơ sang bay hồ hoa thanh ca san chẳng biết đi cơ sang bay hồ hoa thanh ca san tan đi wanar wakera howdy borong hakera tan di wanar wakera howdy borong hakera cam rô can này chum bờ chum rô chum môi cam rô can này chum bờ chum rô chum môi phải đi mà để xong chừng lại sang bằng xa phải đi kỳ sinh xong chừng lại khắp bằng xa phải đi mà để xong chừng lại sang bằng xa phải đi kỳ sinh xong chừng lại khắp bằng xa phung lại anh để cá nó phải ngơ ra đi phung lại anh để cá nó phải ngơ ra đi ra đi cơ sang bay hồ hạ thanh ca san ra đi cơ sang bay hồ hạ thanh ca san ra đi cơ sang bay hồ hạ thanh ca san ra đi cơ sang bay hồ hạ thanh ca san cái đi cam ơi mai nơ cái đi mai chờ đợi mai nơ cái đi cam ơi mai nơ cái đi mai chờ đợi mai nơ cam rô can này chum bờ chum rô chum môi cam bờ cam rô can này chum bờ chum rô chum môi phải đi mà để xong chừng lại sang bạc xa phải đi kỳ chim xong chừng lại khá bạc xa phải đi mà để xong chừng lại sang bạc xa phải đi kỳ chim xong chừng lại khá bạc xa phung lại anh để khá đâu phải ngơ ra đi phung lại anh để khá đâu phải ngơ ra đi ra đi cơ sang bay hồ hạ thanh ca san ra đi cơ sang bay hồ hạ thanh ca san ra đi cơ sang bay hồ hạ thanh ca san ra đi cơ sang bay hồ hạ thanh ca san tang đi cam ơi mai nơ tang đi hát không hạ thái nơ tang đi cam ơi mai nơ tang đi hát không hạ thái nơ cam rô can này chum bờ chum rô chum môi cam rô can này chum bờ chum rô chum môi phải đi mà để xong chừng lại sang bạc xa phải đi kỳ sinh xong chừng lại khá bạc xa phải đi mà để xong chừng lại sang bạc xa phải đi kỳ sinh xong chừng lại khá bạc xa phung lại anh để khá đâu phải ngơ ra đi phung lại anh để khá đâu phải ngơ ra đi ra đi cơ sang bay hồ hạ thanh ca san ra đi cơ sang bay hồ hạ thanh ca san ra đi cơ sang bay hồ hạ thanh ca san ra đi cơ sang bay hồ hạ thanh ca san
Amore maino Radhe Radhe mai ko to maino hey kat ko ni pusa to jako ko di ma mai di mai na an kam ko ni pusa to jako ko di ma mai di mai na an Con ne maya mo cho vô các mai cầu lại phải để tôi các con ne maya mo cho vô các mai cầu lại phải để tôi các con ne maya mo cho vô các mai cầu lại phải để tôi Belagi hamba yapa zotona yapa korwi tewaisa seng. Hamba yapa lain tabok angkoi nai sini bersanggo masa fainan bagai hai no hai belai masa meng nai tok tuwi fai tenggo sini agor tolani masa nai rok Gourav bodol ni takok bukok sab. Ladies and gentlemen, एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए इस गोगरा बदल के लिए. Presenting Gograv Bodol from Agartala for this beautiful dance. Paksa badam rati di, paksa balanga horti, paksa bakas lengka de. Ai bai di joto bayara, tini samung tanani. Paksa badam rati di, paksa balanga horti, paksa bakas lengka de. Bye bye di joto bayaro. Oksa tong mili joto pung bai kasa. Samung tanani paksa badam rati di paksa balanga hoti paksa bakas lengka de bye bye di joto bayar
baya Sekani samung ulo kelai ke samung no kelai baya Ya tansake samung no tangke Ya tansake samung no tangke Serat sapano nangya Ai bai di joto bayano Chini samung tanani Baksa badam ratli di Baksa balanga hoti Baksa bakasleng khade Ai bai di joto bayano Chini samung tanani Baksa badam ratli di Baksa balanga hoti Baksa bakasleng khade Ai bai di joto bayano Hari joto ya pa khorob lai ni te waisa. Now may I request to present Tlang Rotelam of Dalang community from Unakoti. So ladies and gentlemen, please welcome with huge round of applause. Ya ba khorob pai jeng lam so lai na sine Dalang bosong ni takhu bukok song ni masamuno. What pasta? Mooded pasta. Mo ai kena cheng sisuku bosong ni takuk bukuk song ni masamung Mia ni simi tini tei khana jora mo ai kena nai seng khatung khajane bising tei o ter no palai lai nai te joto final na hai no hai khapang ni hamjam te siwa ya faro kebo kono jaga tathang di woni yagulo sini legendary singers ro kabang ma tongo tei masanai ro kabang ma tongko tei pilo record bo tongko sini band rock band joto no semai baksa tongdi program pa yasak gadalai hambai Presenting a traditional dance from the Darlo community. Can we have a huge round of applause for them, everyone? Can we once again have a huge round of applause for this Dalong community? This entire performance is known as Pawi in Cup. So thank you once again.
bolongni toksa sucui sacai pungbai khado dini boyar kucang sibai sedango kapangani nungbai malai tere tongtong mani boyar kucang sibai sedango kapangani nungbai malai tere tongtong mani bolongni toksa sucui sacai pungbai khado dini boyar kucang sibai sedango kapangani nungbai malai tere tongtong mani boyar kucang sibai sedango kapangani nungbai malai tere tongtong mani Fantastic, mind-blowing, very gorgeous. Panito siya, wakon rice na please, come on. Tabok ang sini sikla rasamong ni bukhak lamrana ni bagay. Ready? It's about to kickstart yet another session of the celebration. Ang tabok ko ay sini buskang music, sini musician ro great musician ro stage yo kanan bagay. Please. Tabuk dangsha umasay thangnai chini bukhuk panchali debor matai bini team no koinai dangshani yagra phaching final bagai sini musician rong no dakti ke stage yo kanan bagay koyo te jotto no yasak sago hai no hai
of Janjatiya Gourav Diwas 2023 here in Agartala by New Astabal Maidan, Eva Swami Vivekananda Maidano, hosted by Tribal Welfare Department, Government of Tripura. Kapangni Hamzak Matay Siwa Yapre Haino Haising Tabok ni Besebo Sigla Samung Musamung ni Hafarosung Gadalayana Sungno Resaboy Kanaro Finani Bagay Sakang Nisibin Sungway Baksa Gadalay Tong Pajak Kawangma legendary singer rock Paisok Pajak Sungbelay Kapal Kaham Mohai Zoramanay Mohai Aguliwo Mohai ke Chini Minister ni Luazi Mumbai ke Zora Sungmanay Tongwani Bagay Belay Hambay. So ladies and gentlemen, after the traditional dance showcases, now we move on to our next part, that is the musical concerts, which will be performed by very talented artists of the state. So I would like to request all the audiences to be together with us. Tarak hai chini musicians borbo o performances ni bagi preparing ni tongo. Tarak hai chini musicians borbo o performances ni bagi preparing ni tongo. Chini hukumu no chini mukumu. Yok samung ni coba khlainai luku adong tai luku hamkrai nainai Bhagawan Birsa Munda jini Sara Brisichar bisi pongmano ruksagay no haste berem ni mo Janjatiya Gourav Diwas palaibung haino hai chung jotong no lam sogo tini o bezabo sung sekang saklai me haino jotong no paisok paijak ang sekang no sungno kena to guru samung de haparo haino hai Kosogoi Gadalai Kele Kopong Krai Finani Bagai legendary singer, the one and only Borong Munang Dulal Debor Manoang Station Koida ni Musugo. Ladies and gentlemen, get ready to move your moves or your feet with beautiful singing performances. Hello. Belai ke hambai ang tini long na joktono no tini oje zora no belai hambai do so tini sanani muchungo kecam zora no tui nai tini tuisa manjupina ni muchungo agini simi chung saimono chini communist zora movement rogobo kungma kaham borok bongni langmar langkha bongni bage tini khakawoi angnong no tini oji phiok jangma sal no riksaoi tini nong no rosabai kharnai tei omonong ni thani kaisa kok thai angai bachanai jeta ki chini je oje tini oje Janjati je Gourav Diwas ni notui nai jotono angkha khayu norok khatung jakmai hambai tei Deixa hente chingle engei tha trupsa oh hanisha dofa komor purute neng
ba sisa sinai Teisha teisha hente hente chile takatusa Oh hanisha dopa Oh hanisha dopa komor purude Nemba sisa sinai Nemba sisa sinai Nemba sisa sinai Nemba sisa sinai Sini nay tho raja kho engkha ui ni tong tho kho Sini nay tho raja kho engkha ui ni tong tho kho Abono nu kini Raja khor engkha boi ni tong tong abo no no metma mokol makiyo apung hanai ha chu khor pung bai kha bui ni na khor sai sa ke ha no pi bi te mình ba ma ong khor mình ba ma Teisha, teisha, hente hente chile takatusa Oh hanisha, doha komor purude Nemba sisa sinai Nemba sisa sinai Nemba sisa sinai Nemba sisa sinai Ubui no nengei tongke Borok topani koroksa Teita moleri tong si dorale Lai nanai tongka Nai di dorale Lai nanai tongka Yadre nai di mini hao Abu ko shisha we tong ko She we nai di ni ni shile Abu poko gi tong ko Yadre nai di ni ni hao Tabu bobo shisha tong ko She we nai di ni ni shile Tabu poko gi tong ko Ai ke te tu ma kiri ma Cứ thang đi cứ thui hai ke ta ma Bini saka ham thui tham mani Ba se chi di lama Cho ba se chi di lama Teisha teisha hente hente chile takatusa Oh hanisha doha komor purude Nemba sisa sinai 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 Nemba
sa sinay Ambay Huge round of applause, please, ladies and gentlemen. The legendary, the one and only, my favorite. Tawang hai noi koi nai stage of final bagay. So, ladies and gentlemen, let's welcome our next very talented artist, Miss Sanjita Devarma on the stage. Sanjita ne bagay phai chang fan ke yapok rau line please, come on. Come on, ladies and gentlemen, can we have one big round of applause for Miss Sanjita Devarma on the stage? Jotono hambai. Tini sung sini sarno belekeno hambai mariwo. Sung tini oro phayai. Sini unista do phajo to thanjange malai mani bagai. Sung no malai ri mani bagai. Belekeno sarno hambai. Sini khaba onek tong thoka tini sung obahai program sini Janjatiya Gourav Diwas eba obahai program khlairi wise sung no sini unista do pha thanjaka malai ri mani te sini khaba onek srangka hambai sarno. Norong ni khano cover khlairi na ni. Nong kha cover na sare. Nong khano cover khlairi ni phai tonga a. Oh, anikha kobo no no mama
Thank you हम भाई एक बार फिर से जोरदार तालियां Thank you so much Miss Sanjita Debarma for such a beautiful performance So हमारे जो अगले कलाकार मंच पर अपने सुरों का जादू बिखेरने वाले हैं Ladies and gentlemen जोरदार तालियों से स्वागत करें मिस्टर जोशुआ हालम का ऑन द स्टेज मिस्टर जोशुआ हालम बहुत ही मंजे हुए कलाकार प्रेजेंटिंग उनके ही अंदाज में उनका एक गाना আমরা আমাদের মাননীয় লেজেন্ডারি সিঙ্গার 75 বছরের জওয়ানকে এখন স্টেজে ডেকে নিয়েছি Uncle Joshua Halam, my favorite. Kewo kuno jaga tatang di sini program kawang ma tongko sini resap nai kawang ma tongko resap nai kering rock abni yago philo record rock band tongko abni yago le sini program pai nai jot tono kasang ka asogoi nai tongwan bagai belai ka khapang ne hamjama te chi bai afaro belai ke hambai Hello. Good evening to all again. Kulum kha. Oroto halam bashi kurui. Amoni bagui ang halam representative ongoi. Iyo koloi tongo. Ini Bisudev koloi tongo halam. Intu boto kokborok rachap nai. Amoni bagui ang kokborok ya halam basao rachap nai. हमारा इधर जो पहला हमारा इधर तो पहला स्टेशन हुआ क्या नाम है इधर ये तो त्रिपुरा का अंदर था तो हमारा इधर था कलकली घाट तो कलकली घाट में स्टेशन हुआ कलकली घाट तक तो हमारा जो अभी वीर मुंडा जैसा देश वाली लोग आए तो हमारा एक लड़की हमारा इधर एक हलम लड़का के साथ देशवाली लड़की की प्रेम हो गया बाद में शादी भी हुआ यही है कहानी तो 1942 लाइक दैट टाइम आलियम जब सब आराम जाया गाजीपुर खुइनोया आलियम जब सब आराम जाया गाजीपुर खुइनोया ओ नलमल्लम फाइसिम सोलामा रेलगाड़ी आई होंगना ओ दोमुओय बहिन दोमनु ओ दोमुओय बहिन दोमनु
Noilon rel gari ai hong le riami dum ai hong la Noilon rel gari ai hong le riami dum ai hong la Korum ni mariamum ni mamel enatai wokeng o dong nuoi bohin dong nu o dong nuoi bohin dong nu वो बोहिन दंगू है हमारा वो हलम में गुजर गया आरुही ओम विदेही ओम O aruhi om bidehi om bohin dong ai bila dil a om urang a om teli om telenga o dong nuoi bohin dong nu o dong nuoi bohin dong nu कहानी है उसी में एक बाजार था एक बाजार छिलो ওই বালিবন এখন খুব পুরানো बाजार এখানে बाजार বসে না अभी बाजार हाट नहीं है लेकिन उधर का हमारा इधर का हलाम लोग ने हंसा और हंसी दो खरीदा था लेकिन हंसा भी उसका आवाज जो हंसी जैसा था इसलिए अंडा दे दिया तो इसी समय तो आदमी 1942 में तो इतना ज्यादा कोई पढ़ी लिखी भी नहीं तो हंसी भी अंडा दिया हंस भी ऐसा भी है बोहिन दंगनु ओ दंगनु ओई बोहिन दंगनु बाली बनले कलकली गात सवा आफाई चुमा बाली बनले कलकली गात सवा आफाई चुमा ओ जोसाब नाइन आई हंग्रोय Cung endala cung o cakung enrang tiala o dong nuoi bohin dong nu aliam got sap aram jaya Gazipur khui noya o nalman lam thai sim solama relgari ai hongna o dong nuoi bohin dong nu o dong nuoi bohin dong nu kulum kha thank you so much Belai Hambai the legendary singer and composer Joshua Halam the number one Tawagang ko inay sinubaskan sa Fanewangay. Now may I request to present a beautiful song by a physician, Dr. Vipasarayang, my very dear one. Pwede siyang Dr. Vipasa ni bagay. Pahan kayo po ko rin bilang sa line please. Hello. যতনন্য খুলুমো তিনি চিনি ভগবান বিরসা মুন্ডা যিনি 148 बर्थ एनिवर्सरी नरुगै जे जनजातीय गौरव दिवस पालायजाकमानि अरो मानजाक फैमानि आं बेलायखिनो तंथका तै नरं ताबुक चराबो खालुगियो रासुबि नाय तंमानि बागै आं नंनो बेलायखिनो हामबाया फारो
एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाए डॉक्टर विपाशा रियांग के लिए. Thank you so much, Miss Dr. Vipasha Riang, for such a wonderful performance. So, ladies and gentlemen, chini next performance. Je bukhuk chini bes kamu tabo resab mong bini khanatok khorang bai resab mong resabe khanare nai. जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें मिस भाग्यश्री सिंह ऑन द स्टेज. tabok chini bus kang resap phainai belai resap kereng belai khorang kete bai bhagyasri sinha ni bagai phaide phan ke ya bokhoro right in place. Come on, come on everyone, एक जोरदार ताली तो बनता है please. तो उपस्थित सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं
एक मणिपुरी सॉन्ग पेश करना चाहूँगी, सर अप्रिशिएट कीजिएगा सभी, थैंक यू। हाँ हाँ
एक बार जोरदार तालियां प्लीज. Thank you so much, Miss Bhagyashree Singha ji, for such a beautiful performance. So, ladies and gentlemen, tabuk next je artist chono rosabi khanarenai, the one and only, the legendary voice, Milton Deburma on the stage, please, everyone. Jodara palbak shaga yafa khorab lai chini da Milton lachung stage ring lai please. Belai ke kaisa chini restraint of time oro samuni yagulo no chung sini tini ni program no painani nei chung sahar jaka je tini resabi arok khana jotono resab nai tini je resabi arok khana jotono resab nai obono chini tini ni program ni last resamung sinai jotono nakar sanai khana hai malai nai okog rogai जों जत रोजाबनाय फैनाय नाकार सानाय हाय खाना मालायनानै अकआव रोगै जों अरसामनि यावल प्रग्राम पाइनानै थाङै दं Jodorono Sanja kaham no mahansinai tamni ke jini Sanja takfano payakho norong nasing tongdi jini panda muthagnani tongko tabukfano jora tai koyo ano kisa support khlaidi jini Janjatiya Gourav Diwas ni o panda asuk nai thotok norok ni bisingti se musangna musangya norok tai kisa sani bagai khalok lai tonglai di Kolonini Ugoani Shampili Rang Manini Anilang Ma Kolonini Ugoani Shampili Rang Manini Anilang Ma Borsilia, Charlie Tong and Idea, Canary
samplibo nung bai ko chong ai tong na mu chunga bekhawa tong bising pogi maya ma tong shirin shirin bekhawa tong bising pogi maya ma tong shirin shirin Kolonini Lugoani Shampili Rangmanini Anilamaha Oh Kolonini Lugoani Shampili Rangmanini Anilamaha Oh Bekawa Tongo bising Poki maya matonga Shirin shirin Thank you. Orang chini program paika jotono kapang ni hamzak bate chibaya pare khana cheng o band rock puila ne simino cheng band te modern song ab te cheng nai ulo modern dance lang nai aban khana bo hain hain jotono no phaibe jade nei koyo te jotono thare angna karsano tini je mar sabjali aro time kri ni bangai khana cheng jotono sekang norok no time ro nai norok khana phaibe jade te waisa chini o pandano mosang ro phaina ni bangai te jotono nai nei no jottoni khap jottoni phaijing khapang ni hamjang mate sibaya pharai jottoni no khana haino hai malai ne o kogroi no jottoni thani kok kasarai khana haino hai malai ne hnei khana phaibai de hnei orno chini tini program paika belaika hambai. God bless, good night, thank you very much.
ngawi haina ba nung shiba oi re ai di ngawi banglan rum li tai bang shu pu tha pham thang da na ni